Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kajaya Air New Transport Society Belatipad baru kum ke Jets 24/7 ke badai ke bike taxi aggregator ke Baningkong haga jela Meghalaya banyo jing itho naga sarkar jela hakalai pui te unaitung arjar phosan Klapens ngo Chief Secretary ke jela ba DP Walang baga sarkar ke benle ting daga bakhangno ke bike taxi aggregator bian haga kerteng jong rapido ke bakamai kham license haga ke jela Meghalaya Daga Kenya Rule 3 Subsection 1 Jong Meghalaya Taxi Aggregator Operational Rules Arajar Arpusau But Dek Wakini no ek Piang Jar Jong Ki Samla Trai Jella Ki Be Im Kamai Jakpo Naga Kamnya Thok Arshaka Haga Jinga Kran Bakilat Patai Kubor Managing Director Jong Jets 24/7 Ulayat Hobo Chief Secretary Ulakular Bu Un Sakot Daga Jingalang Hagini Kindiat Sngi Yo Commissioner and Secretary Katanat Transport But Ek Deputy Commissioner Banyakaran Sani Halokani Kajingdawa Ulayat ho bagajing kendo yu Chief Secretary hakani kasngi kalong bait ban penkenmau yu sarkar bagan khangno yak app jong rapido limba ke geofencing namar bakum bakalong menta kajing kamai bian jong rapido kakta apa de ke Jets 24/7 kabla yu license na sarkar jella Kajing pe kalong bait 1 point bait ba de ban shim action ye ki illegal aggregator ki ba operate ani club license tangata hi takra ka meeting ro kamsilam mera ya kren la bashai be ya chief secretary ba yuan ni tamba ni remind ba di ban shutdown ya ki app ini ki aggregator company ki bomdan ka license makani ka khata wa yangi kalong very unfair namar mentala arpunyo benai ngila ya struggle na kawai ka table syakawai ka table ke menta koi ha menta bang ni hapani kundu ye ni chief secretary di kat kong bejikren kalian chief secretary yang ban sakat committee but commissioner DC kata ngi kermen ba ha ka bede bakani namar ba kadi ke issue ka Islam ba ya kermen ba menta resolve no namar ba license jongi kala jankon te kala sim apin atati ni ladangin le nai le su ka license sama kumbakalong mentang ini kumbakalong jumut dan ka license ada yang ki our rights are not being protected so that was the reason apa yang kini ki ar punya benar ke bar kat kum bajing kendu ini nak apa ada de commissioner ne DC ne bagi DTO ro ki om bakin sale namar ba ki ong ba nakaliang DTO numla ekali ra do te kasuya kunye be mental asinam tam te ke action kile le bon kishu ki bat tang ini ki jongi ma ki parado parasnam jongi jingsha nakaliang jongi le nilakran ko pasay ba ni kwa be finship action ya company the root of all these problems that we are facing right now te ban bat ini ki riders masno adu kata kamde and plus like nakaliang jungi ko airu bakinsha vanish na penalize ndai nakaliang jungi de ban le ya company ndai ni ki riders bakli na makiru persang hi ban kamai bani na jam ndai maybe let's say nakaliang government bani ban pakhat ba ikisinjam lo ban le te mentang ikran break specifically be shutdown ini ki illegal aggregator company ki bawan chene illegally kamai claim license tangata hai jisha yang kani kala na ragaman ke government kadang we ka technical term ki geofencing ki fence na ya kani ka state jumi kata kala be daw pasuk kata ka syong bitang ka will jong government bakan fence ini inu ki bala ban kata ka safety jong nang syong ka jini ya nakaliang jungi ru ngi supelahi namar ba jisha ngila expect ba namar kung gajung perkhat jonga mensuang ba namar ba blengas dangi kanero ndai mangale nakadaw jong kapisa ngale namar ba ngai ba ka jela ka dangkam kat ka jela sampau sinam tamdu ngimdan yeki aggregator ban bala ban nya kane te samla ba nang yalam ngala shim ka rai ban le kane te ngala le kane pan masngo hadu mentahi te banong yarap na da pipet nang no kumbapi menta
na kadai na kisang balang na kadai na nakaliang ki ke government na kanunuro ni mismo ni long marwe reba wala kataru ni long positive be mar bangila rai rang ba ni yali ni apun poi mo chuko ba nila tu ba ni long self sustain long ke bangi ni penmi ang ni tan sa ang ni tan circulate kan ki bicula katar ni kawai na ka jingkwa juri lemba ni chief secretary ro ngatre ila ban convey ni message namar mangi long nakaliang juri ko ay bang na tur thangraj long hakatu benta namar ba yo kelan susu ni persam bangi ya namar giya gelenti ko badai kajing demand jungiro ka kamde bangi demand hal air kade as per the rules we kumbangi kalau clear ni kadi Meghalaya taxi aggregator operational rule 2020 under rules 3 section 1 ni batay to shy ba kino ki individual company ni kino ki ba bamot man kamay as an aggregator gidi ban yo license they will take ni atung ka ani wan pan ni kedu ya ni chief secretary ngatray lambai chief secretary ila ang convey kani siya ngatray the most probably expect the chief minister nomor kali ka issue la arsenal tam la jendak license menta te ka syang ni la persian we are the first aggregator in the state of Meghalaya and also the first aggregator taxi aggregator Hanoi East ban adopt EVs before Assam did it last year, we did it before last year redo untar recognition anything wala kata yung lagi we just want justice jingsi sha ka application na marsha mo ni la check laptop la ko 1000 no tang ba sim bala check pa tu judan pamon ni kata de sakut hakata benta endre ni pe kidan di parlo hadian juga kadang sekoi ka aggregator bayo ani rai ang ba ngam tip show ada le nama ngasutu problem sendiri the only difference bangila ban survive ni kalau bangi utilize ki electric vehicles only that ba ka sustaining nang issue on a single leg ni ya nalong no kita din bangila ban survive do mutala almost 3 years ke government so government kadi ka reflect ke government kali antaki entrepreneur the first aggregator de kata siya kerman be ba non positive te bira kote kamang di yang sepenting syari ay kanta ya ka permit ya balik ka permit lagi nimsat mangi kali be ka na kaliang ka department be DTO be abi di permit ya ka if you go akan transfer na ka private commercial na makia ban transfer na ka private commercial itu baru kisio lebih hangte aditi ngi mla la bani kata commission ke ban hapsio se jet kam he ka de lok ta to kade ke sisa ani ha wedi kata ngatre gitu di baong do kipat pedre ya ka kunungi function ya kata ngala ban guarantee on camera ba ngi ide the lowest ban shim ya commission ya kata nga asya they even menen do idan ki ba la kamay ba rapido di nong elam jumi rapido kilawan ni kendo ya ngila ekran ka bede ba kata ki kila penpau hi ong ba kim kwa ban sio per trip tengok ka bede ba kata ngini penbek tingalawan ra nakaliang ki ai ka proposal ba ngile ka commission base wa ya kata ru ngala agree ba ngile ka commission base ting atrai makiru kila ya stanat nong katkunga mener ki wani sa office ti ong gila ya stanat ko bede kata nomor ba kanumya chu per trip kanya commission base ting atrai kini ki kindiat singiru in sudden meeting ka bakam ya board ba kini ki nong ya ashka